Naš motociklista Gabor Sagmeister, profilisan kao najuporniji učesnik Dakar relija, vratio se u Srbiju i podelio sa nama jedinstveni uvid u ljudsku dimenziju ovog takmičenja. Za početak, pitali smo da li posle 6 nastupa na Dakar reliju sve postaje nekako lakše. Ove godine je bilo onako glatko išlo sve je bilo super, motor je funkcionisao kako treba. Ja sam bio mnogo spremniji nego ikad, imam novog kondicionog trenera Zorana Ivanovića, sve fizički me apsolutno pripremio, ni jedan dan nisam imao poteškoća sa motorom, ni sa fizičkom snagom, ni sa motorom. Kaiser Torsten je isto perfektno odradio posao, tako da ova godina je baš onako išla glat. Moram još to da kažem da motocikl od 450 kubika mnogo više mi odgovara nego 690, to sam pokazivao i Dinama kad sam napravio najbolji rezultat. Rally Dakar vozi se po terenu koji se može opisati kao opasan i za čoveka i mašinu. Pomoći kolegi vozaču je imperativ, pa ipak to može da povlači i gubitak minuta nenadoknadivih za plasman. Kako se određuju prioriteti? To je jako dobro pitanje. Gde se ja vozim sad momentalno između prvih 50-60 vozača na svetu, tu više toga nema. To ima i za vozačima. I ako ti je klubski kolega, onda apsolutno ćeš da staneš kao što sam ja sad 5 dan Mirano Stanovniku stao, na momenat samo. Jer sam ga pitao samo toliko da li ti trebam ili ne trebam. Kaže, Gabore, vozi dalje, motor mi je za ribu, ne mogu dalje. Znači, izgubio sam možda zbog klubske kolege maksimum 10 sekundi, ali tu gde mi se vozamo, to već veliki tempo, konstantan tempo, od početka do kraja, onih 300-400 km specijala, tu se vozi, tako reći, pun gas. Mediji su objavili da je trenutke samoće na stazi Gabor prekraćivao pevušenjem. Zanimalo nas je koji je bio hit Dakara 2013. Pa, iskreno ti kažem, mama, Marija. To je išlo, znaš, to me držalo nekako u glavi i to je. Gabor Sagmeister uvek je u Dakar ciklusu. Sva ostala takmičenja samo su priprema za događaj koji obeležava godinu. Najbolje priče za Dakar ili najbolji treninzi su cross country trke ili rally šampionat sveta. Prošle godine sam vozio Abu Dhabi i to je već bio drugi put, tako da ste vidjeli ove godine u Dinama sam bio ubedljivo brži nego do sad i tu sam napravio pravi rezultat, tako da treba voziti i Maroko rally, Egipat rally, Tunizija rally, i Mauritaniju i onda apsolutno će biti mnogo boljih rezultata. Kad sve lepo pripremi, treba da se pozabavi i urokom. Prošle godine okupao sam se, istuširao sam se i obrio sam se, znači novo odelo, sve fit i motor stao. Rekao sam, ove godine ne. Nosio sam štitnike na nogama od 15 godina stare. Kaciga prvi Dakar što sam završio, samo što sam prefarbao kacigu na zeleno, 6 godina staru kacigu, 3 obične neke jeftine naočare, 1 rukavicu sam vozio komplet trku, 1 pantalone i 1 staru jaknu. Znači, ove godine sam hteo da i čak moram i to da kažem, da gledalci znaju, ove godine možda sam maksimum 5 dana vozio sa novim gumama. I polovne gume sam koristio čak na takmičenju, tako da sve sam onako siromašno odradio, daj da vidimo, jer ako je sve novo i sve mora negde da stane motor. Svoj potencijal Gabor Sagmeister dokazao je 8. mestom u kategoriji samostalnih vozača, popularno rečeno privatnika. U generalnom plasmanu bio je 61. Da li pored junačkog srca ima nešto i u hardveru, što je privilegija vozača fabričkih timova? Pa treba da se otvorim. Ja živim od sponzora, ja moram da slušam sponzora. Ja sam na neki način tu jedan igrač u fudbalskom ili košarkaškom timu. Tako da ja ne mogu da odvrnem da gas kako treba. Prošle godine sam to odradio, 5 dana je trajao motor. Prošle godine sam već 4. dan bio na 50. mestu. Znači, prošle godine sam ja imao rezultat sigurno u rukama oko 30. mesta. Ja to mogu da napravim.
ali dozvolite mi da odvrnem gas i dajte pravi motor ispod sebe. Jer ove godine sam taktički odvozio, videli ste i vi sami, prve dane sam vozio oko 70. 80. mesta, kad sam dao gas, to je već bilo tu oko 50. Znači, ako svaki dan bi na Dakar Rally odradio između 40. i 50. mesta, to bi bilo na kraju oko 30. sigurno.